Cost is the biggest concern for couples considering IVF, and at Janitva, we understand that. That's why we offer flexible packages, financial counseling, and bank tie ups to support families. Our mission is simple: complete your family without overwhelming your financial expenses. Da gejeng sokya lo gejeng seniuk surok kebala pentut ikalit kawan jongki patba bat kumjuk jongki kali. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association jongki district Southwest Khasi Hills. Kala penelong ya gejeng maramot hi ya kesurok nado nalat balat syado sya jengking umpung. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA jongka Southwest Khasi Hills kala penelong ya gejeng maramot ya kesurok nalat balat syado jengking umpung dengan mensngubah hadian baglasaki bagani kesurok lasnil sebab palat pot bergelabu akjini akbakrau ki kali badi gipat ba banyak lingba kini kesurok usai ketri kini ke association ubak pilandar es tong ni ulong bagaseng kala syem kesenja man maramot hi kini kesurok kadai namar bagani kesurok lasnil sebab palat pot balla de ki post nem am syem ladan ki ban pet ne phai kemat kumta keseng kampan si ban syim hi kesenja man le ai no hagaban maramot ikani kesurok kamtam habaki miru kijing keno habaki surok kijot rathai la keno bagadi kijing ya kitrok ula kenturu ipat ba bakin misya khamat akaban maramot bat bansnahi kisurok namar bakin long la luot bat bakin long hi kitrai namar la dagasna ka sarkar kisurok kan bu ki kendon hakabedai bat kabakit jingket bat kibante apat ya kipat ba nakaliang kajongi ka association Meghalaya Trucks Owners and Driver Association ngile ya kani kamon dala kamon sngau baha kajongi ban repair ya kani ka surok nadu lat balat hadu ka jingking umpung syatai namar kajing kilayo i khamtam kini kidong ke bisani kilayo i ya kajing senjor jong kani ka surok ka ba pitlut kini kirong namar kum daki pausnem ya kani don su ba pet ba i ya kani ka surok tedai namar kata kum kaseng kabadon kajing sengaulem kajing nok seniang hake babun ke banta jong kene kadong katany abang yu i ke kasurok bakajot rathai ngimbatse bansim ya kene kasenjam bangin le ai na kabanta kene kasurok namar kata ngile ya kene dakamon sengabha om bangi persya yano reyano henry day dakamon kajongi kum ki paradikot jong kasang association Meghalaya Commercial Trucks Owners and Driver Association namar la daja kino kijing prala ni kijing sniu jong kini kisurok ki babun ka jing syakan tho ka jing syakan no ka baning kong kalong ya ki truk ki jongi ke badai baniyat nang ne namar kata sakawipat ngakwa ban ong yo pajba ba ngidai ban kentu ngakwa ban kentu yo pajba omdai ka jing penbor lane kanu ka jingle ka jongi henry kadai tangkum ka jing hikai na kapanta jongi upajba jong kane ka dong ka thai lada pikwa ban yo ka surok ka balaj lo to ngini snahi ka surok namar ngilalap cisin balawan siang surok ke sorkar to tip baki kendon babun kinbu pensa syam sitom banket jengket namar kata katba piki pajba pidang siang hi pidang lehi pidang pendap hi yakini kitlu kisar pidang danglong lajlot bat pidang long terai hiro kata kade kejing hikai kajongi henry cisin bakalawan na kasurok kabla syim na kibang lane ka sorkar kabla syimram na kinu kibang lane kanu kebenta hangta kamut phela syate namar omdei bakta tang ya ka sorkar kakta ya kontraktor bat habala kta ya kontraktor kala kta aru yang ike pajba enda kumta kajing kanlong yang ike pajba namar kata kan kade kajing hikai kabakumnong insyim ya kijing ya trei sengobha kijongi ladalong kabala
na kabenta jongi na kabenta jong pi ki pajba ki badon hakani katai lada pinsim kum kani kanuksa kanlong ka khubor na kabenta upajba ulong din numandin ujongi unsayo iya ka jitrai sitom ka jongi